ulug' Ramazon ayında meşitlerge barıp taravih okup atırmız, hatama Kur'an'da okudumuz. Allah kabul kılsın. Jaksam Allah bizi erkek kılıp jaratkanda sol üçün baramız eң ulken marhamet var da bizge meşitlerge barıp, meşitlerde oturup taravih okup kelemiz da кейбір әйелдерге ол нәрсе бұйырылынбаған, бірақ біраз әйелдер барада, иншалла бұл таравихтың сауабын ертең иншалла Алланың алдында табады. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kılıp aytat: "Ya eyyuhellezine amanu kutiba aleykumus-siyamu kama kutiba alellezine min qablikum la'allakum tettekun." Ey iman keltirgen bendeler, sizlerge oraza parız kılındı. Sizlerden aldanğa ötken peygamberlerden ümmetine oraza parız kılınganday la'allakum tettekun deydi. Mümkün Allah'tan korkatını çıkarışlar deydi. Birak İbn Kesir rahimahumullah bu kısa bunu elbette Allah'tan korkasızlar deyip durup tafsir kılgan. Tuğru öserden men bereyik. Tuğru öserden men bereyik. La'allakum tettekun. Mümkün Allah'tan korkatısızlar degeni elbette Allah'tan korkatısızlar deydi. Bilip koyunuz, Allah bizden orazamızga muhtaç emas. Sizden aç kalganınızga muhtaç emas. Sebebi bizden aç kalganımız biri. 3 mezgil tamağımızda 2 mezgilge avustırıp koyganımız öz negizinde. Negizinde biz 3 mezgil avukatlanатын adamız. Sonu 2 mezgili, 1 mezgilini gana ap koyduk da sərесinde toyup, bölgünce toyup jep alamız. Keyin səresiga kelemizde sərесinde tağın urup alamız. Bulay aytkanda kıyınçılıkta emas. Allah buga muhtaç emas, bilip koyuk. Allah subhanahu wa ta'ala bizden orazamızga, bizden zeketimizge, bizden namazımızga Allah muhtaç emas. Hiç kim bunu oylap koymasın, Allah muhtaç koy dep, joq, Allah muhtaç emas. Mına ulug' Ramazan ayı bizge hazır bir yıl nasip etdi. Kelesi yılı nasip etedi mi, yetmeydi mi? Bir yıl dening sağ edi. Biroq nega tutalmading? Bir qarindasımız mına işekten katta operatsiya bolup uyine kelipti da sodan meni chaqirdi. Men bardim, barsam jangi qarindasımız aytadi: "Men bir yıl oraza ustasam boladımı?" deydi. Men aytdim: "Doktorlar ne aytib atar?" desem, "Doktorlar bolmaydi." "Joq, bolmaydi" desem, "Ağa siz bilesizmi? Bultur sağ kezimde tutalmadım koy men" deydi. "Sağ kezimde işip jep jurdim koy, ağa" deydi. "Magan kechirim joq. Osa ölmey turup oraza usta bolayınçı" deydi da. Men aytdim: "Kan edi senin o sözüngde ana deni sağ bolup dur oraza ustay almay jurgen adamlar esitkendi edi osunu" deyim da. Ana ayaktары kıymıldap jurgende, akşany kök akşalarını şıtırlatıp sanap jurgen vaqtında kündüzdün özünde kafege barıp oturup kola pepside içip oturgan adam esitkendi edi. Oy kanday tamaşa bolgan bolar. Sebebi olar bardın kadırın, din sağlığın kanın bilmey jur goy. Soşun agayınlar, bu Ramazan la'allakum mümkün Allah'tan korkatınızlar degeni elbette Allah'tan korkunuz. Korkunuz, Allah'tan korkunuz. Aç adam kança aç adamlar jur. Mana Afrikada kança adamlar açtan ölüp atır, kırılıp atır. Kança adamlar beynamaz ölüp kavatır. Ulamalar aytadi, 4 narsa var deydi. Osu 4 narsage bul kömbesden lazım joq da deydi. Sonun en birisi ölüm. Kim bolsaң da ölesin. Akimsin ba? Sen advokatsın ba? Sen deputatsın ba? Ölesin. Ölüm hakikat ağay. Ministersin ba? Ülken bir gulamasın ba? İmamsın ba? Ölüm hakikat. Ölümde sezininiz. Bul ölüm sizge aytpaydı. Bul ölüm sizge aytpaydı ağayınlar. Men endi sal bay edim, magan bir 60 yaştan keyin kesin dep hech kim ayta almaydi. Kança baylar 30dan keyin ömür sürmegen eken. Eng uzagı 37ge cheyim barıp ölgen eken. Kança baylar bolgan eken. Solar azgana bolsa da ömürün uzartıp alıp mümkün edi. Biroq nege uzartılmadı solar? Dünyanın barlığı solarda edi. So dünya tamamdap namaz okumagan edi. Dünya tamamdap oraza ustamagan edi. Olup Ramazan ayında bişaralarga oraza ustaw nasip etmegen edi. Olardı biz bişara deymiz. Olar hakikattan bişara edi. Sebebi ulug' Ramazan ayı bu baktı adamlarga nasip ededi. Adamның aç boluğu da, tok boluğu da Allah sonda bir nasip etedi. Жақында bir ağamızga aytып atırım. Ağa, siz namaz okumaysızbı desem, endi ulken hizmetdeki ağamız endi elbette medeniyette öte bir damıgan memleketlerde okugan ağamız goy. Söysem жаңа ağamız aytadi: "Men taptazamın goy" dedi goy. Men aytdim, bu
kir, las adam namaz okumaydı bu. Bu kir, las adam namaz okumaydı. Belkim namaz okuyduğun adam sizden de taza boladı, pek boladı o. Sebebi siz ana Avrupaşa betinizдің bärin bir günde bir ret juwatın bolsaňyz, ol bişara ayağın 5 ret juwat. Ol bişara ayağın 5 ret juwat. Siz sabundap juwsaňyz da, nemen juwsaňyz da bir ret juwasyz. Birak musulman adam ayağını 5 ret juwady. Tazalap barmaklarının arasına şeýin kolumen şukup ädemilep juwup goýatdy. Mene bunu medeniyet degen Göte'nin özü aytadı. Eger İslam bolmaganda bütün Avrupa medeniyetsiz kalgan bolar et dep jylagan. Göte, Avrupanyň eň ulken büyük galamy, piri. Bizdiň hazırkı ne bir sawatkandarymız onu mensinbey jyr goý. Birak ol şeýtip aytyp jylap ketken. Eger Avrupa bolmak, eger İslam bolmaganda bütün Avrupa medeniyetsiz kalgan bolar et dep ketken eken. So'shan la'allakum tattaqun, Allah'tan korku agayından. Ekinci narsa qaraňyzçy adam, men çangaga agamyzga aytyp atyrım, agaşan dep atyrım da, siz ayak astan ölüp kalsaňyzçy, ayak astan ölüp kaldyňyz mene. Hiç kim garanti bere almaydy. Sizdi juwadyma dep atyrım da, sizdi juwadyma, siz ayak astan ölüp kaldyňyz, sizdi juwadyma desem bilmeýin goý diýdi. Bitip kastym şalbar giyip galysty tagyp jüre bergençe adam ölgenden keyin juwuludy hem adgana sezilүү gerek. Siz ölüp kalsaňyz sizdi juwadyma dep atyrım da. Bişere kayranda. Onday ängimeni esitmegen. Tölge jogarlay berүү gerek, jogarlay berүү gerek, ala berүү gerek, kaltaga sala berүү gerek. Kaşanga sen salasın, kaşanga sen jogarlaysın. Sen düşетін жер бар. Жаңағы бейшара әнді, мен айттым, жуадыма десем, жуатын шығар дейді. Iya. Бірақ неге жуады? Сіз күніге сабынмен, шампунмен, машалкалармен әдемілеп тұрып, шайынып жуынасыз ғой. Сіз өліп қалсаңыз, неге жуады деп отырмын ғой? Білмеймін ғой дейді. Бірақ сіз өлгеннен кейін, сізді жуып болғаннан кейін, сізге дәрет алдырады деп отырмын да, дәрет алдырады сізге. Ол ағайындар дәрет алдырады. Бұл еркек әйелдің барлығына қатысты нәрсе. Еркек әйелдің барлығы, сіз өлгеннен кейін сізді әдемілеп жуып болғаннан кейін сізге дәрет алдырады. Ол ағайын тірілігіңде алмаған дәретің өлгеннен кейін пайда береді ме? Міне осыны біз жылап айтамыз ғой, біз шыңғырып айтамыз ғой. Әй, тірілігіңде ала алмаған дәретің өлгеннен кейін біреу саған дәрет алғандығы саған пайда береді ме? Пайда беріп, аз ғана ойланайық, аяғымыз сау, қолымыз сау. Пайда бермейді ғой, пайда бермейді ғой. Екінші нәрсе, бұл кебін деген нәрсе бар ағайындар. Бұл еркек пен әйелге 30 метр материал, ең ақырғы киіміміз, еркектің де, әйелдің де ең ақырғы сапарына киілетін ең бақытты киімі, ол әппақ көйлек. Ол бірақ жеңі болмайды, қалтасы болмайды. Ол сондайды. Бірақ ешқандай баймын деген бағландар да заказ бере алмайды. Маған Леоннан материал болсын, маған шерістен материал болсын деп заказ бере алмайды. Ешбір бай, ешбір бағлан заказ бере алмайды. Сол кебіннің ішінде еркек пен әйел бөлінеді. Әйелдердің кебіні бөлек болар екен. Әйелдер ойлансын. Мына дүниенің өзінде де, тіптен ақыретте де әйелдің киімі бөлек болар екен. Қанша еркек боламын деп шалбар кисе де еркек бола алмайды екен. Кебін бөлінеді. Кебін бөлінеді осы жерде. Әйел кісінің кебінінде бір материал артық болады. Кейін жүрекке түсіресің ғой, не болды саған? Қараңызшы. Әйел кісінің кебінінде bir material артық болар екен. Ол не? Ол әйел кісінің орамалы екен ағайындар. Айналайына тірілігінде тартпаған орамалың өлгеннен кейін пайда береді ме? Тіптен Аллах Субхану ва Тағала әйел кісінің жалаңбас болып келуін қаламайды екен. Қараңыз. Неге біз соншалық разымыз? Еркек біз деп тұрып, жүзі бір ұштанымыз жыртылып кеткенде жүреміз. Бірақ әйеліміздің басында бір түйір орамал жоқ. Олар қазір енді жаназаға да орамалсыз баруға үйренді. Құдай тамақтарға да жалаң бас баруға, жеңі келте көйлектерді киіп баруға үйренді.
Sebebi bizden erkekler takiyası жүргеннің akıbetinden ayellerimiz de sonu öğrenip juda bir adetke ayналдырды. Ol üçün er kişi öte mıhtı bolu gerek. Mıhtı bolu degen onun жақынсындыр көзін көгөрдü degen emes. Sol ayelen özünün dastürümen, dinimen жүрgüzeten erkek şınaya ol erkek dep eseptelenedi. Sebebi Kur'an'da ar-rical dep keledi. Ar-rical dep keledi. Qarаңызda. Ar-rical dep neni aytadi deydiğin bolsa, ayelin terbiyalatan erkekte ar-rical deyiladi. Üçüncü narsa agayınlar tabıt mana. Jambarsada qaza bar. Mana jip minib жүрген jigitler, tayrangdap жүрген jigitler azgana bolsa, aptasına bir demesem bir ayına bir ret bolsa bar, kabrga barıp turup tabıtты ustap körü gerek. Biz janaza okup bolgandan keyin adamlar tabıtты kötörüge asıgıp ketedi. Ne üçün asıyıp? Onun abroyu yok, onun abroyu kalgan yok, onun akçası kalgan yok mu bunun? Hiç kim. Tüpten akesi azan aytıp koyulgan, atı da atalmay kaldı. Sebebi kanı meyit tapşırınlar deydi. Meyit tapşırınlar. Ana Abdügappar tapşırınlar demeydi. Ana meyit tapşırık deydi. Atan koygan atından ayrıldın. Ayelin baktımın dep atagan, bana şagan. Akeshanım dep atagan atından da ayrılasın. Mene sol gözde tabıtkan adamlar жүгürüp el köteret. Ne üçün? Adamlar savap bolar mı eken dep. Bırak ömründe deret almagan. Namazını okumagan, orazasını tutalmagan, Kudaydan korkmagan adamның da tabıtın kötörüp savap bolar mı eken? Azgana oylanayık. Azgana pikir kılayıkçı. Bu dünyadaki abroy jinav, bu dünyadaki gana bolup kalmau gerek. Ertengi ahiretteki abroyumuzda oylayıkçı. Mana Ramazan ayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Kimde-kim üçün yüreğimen, şın ıhılası menen oraza ustaydın bolsa, Allah onun barcha günahsini kechirib beradi deydi. Bizdeki akıllı sımaqlar orazanı maskara kılıp, akskaga ayналдырып, komediyaga ayналдырып жүрgөн. Жоқ, oylama. Бұл Құдайдың парыз кылган амалы, бумен oynama. Başka нәрсе емесең, ойнасаң ойна. Mana bizдің кейбір өнердегі азаматтарымыз да бар ғой. Dinмен oynama. Nemen oynasaң oyna. Dinmen әзілдеспе. Nemen әзілдессең әзілдес. Sebebi adam uratın bolsa bir жер сынат көгерет. Adamda Құдай ұрса түзелмейді, тәуба қылу керек. Adamda Құдай ұрса түзелмейді, adamda Құдай ұрса түзелмейді. Ең ақырғысы төртінші нәрсе ағайындар, біздің әрқайсымыздың бір бөлмелі квартирамыз бар. Ол қабір. Еркектің, әйелдің, үлкеннің, кішінің бір бөлмелі квартирасы бар. Ол квартира қабір ағайындар. Ол жерге сізбенен біз жалаңаш кіреміз. Төбден seni suyem, sensiz ömür sürermeymen degen bizden jarımızda kaladı. Şikalat kampitmen bakkan balamızda kalat. Barlığı kalat. Жалғыз özümüz kiremiz. Mene sol gözde, sol kabrimizde jarık kılatan nerse ne? Kabrimizde nurlu kılıp duratan nerse ne ekenin mana dünyada bilip alayık. Әсіресе, mana Ramazan ayında barıp, ertalak barıp, imamның айтқан естіп, тыңдап, қараңыз. Мәжбүр 30 gün мешітке барамыз ба, 30 gün. Егер пешенеңе жазған болса да, пешенеңе жазылмаған болса, қара бет болатын болсаң, ол саған нәсіп етпейді. Пешенеңе жазып қойған болса, 30 gün уағыз насихатты естіп, кәлималарды жаттап, я Аллах, менің де